amukela eka fiction comedy channel laha mi nyikaku kona swilo swa vunyanyuri, mi nyikaku kona timhaka leti nga le ku humeleleni ka Gaza. Tanihiloko mi tweni karhi ni mi hlamusela ku ri la ka channel leyiwani hi ta va hi karhi hi vulavula ni hi timhaka hi swihungwahungwana leswi nga kona eka Gaza. So a ni ri karhi ni ri live eka Facebook, then ni te loko net ni huma, then ni ya hlangana na Mthimbani a ri live. Ivi ni nghena ku kwala ka live ya Mthimbani ni lo ta twisisa kahle ku ri ku le ku humeleleni ka yini, because the man a ri karhi a vulavula a tikomba a nga tsakanga. For those who don't know ku ri Mthimbani i mani, Mthimbani i Xitsonga rapper loyi a tshamaka Phalaborwa. I khale vhela ka raba ti-hit ta rap ta Xitsonga. So hi wun'wani wa ti-rappers leti ti nga talented swinene eka Gaza. Loko ni yingisela eka live ya yena, it's like a ringete ku explaina hi xiyimo lexi yehe a nga tikuma a ri ka xoho, a hlamusela ni laha vanhu va khomentaka ha kona. Swi ti kombisa onge vanhu vo tala va criticize Mthimbani eka timhaka ta ku va a teke ndlela liya ya ku chayeriwa kumbe xani ya ku beriwa macomani. Tanihiloko hi swi tiva guys ku ri Mthimbani i munhu loyi a ri karhi a vabya swinene, then hi nga hetelela hi n'wi vona a bohe maduku ya swikwembu, swi tikomba onge laha a ri koho hi le ngangeni. So Mthimbani a karhi a hlamusele mhaka ya ku ye eka xiyimo lexi a ri ka xona, tanihiloko hinkwerhu hi wu vonile nenge wa ye ku ri a wu ri njhani, a pfimbile swinene. Swi tikombisa ku ri i le ku tweni ka ku vava. I hlamusela ku ri ka xiyimo lexi a ri ka xona a nga zangi a ya pfuniwa hi vafundhisi. I totile ti-anointing oil va karhi va n'wi khongelela, mara vafundhisi va tsandzekile ku va va n'wi pfuna. Iye a ya pfuneka engangeni. Blah blah blah. Let me tell you something. I hope muboni nenge wa me ka uri njhani, right? Nenge wa me wu totiwe ti-anointing oil to tala, ti-anointing water to tala, wu khongeleriwini vafundhisi vo tala. Ene wu khongelela hi vafundhisi lava Bibele yi nga hi wona hi voho ku ri minkarhini ya makumu chavani vafundhisi va mavunwa lava nga ta tirhisa vito ra Yesu ku lava ku n'wi phuntisa ku endla business, right? Na wun'we loyi a nga hanyisa nenge luwa, na wun'we. So you think vanhu va ntima tin'anga ti swi tivela kwini swa ku nsinya wa so na so na so loko u wu hlanganisa wu ta hanyisa xifula lexiya? But ti swi kotini tin'anga ku endla sweswo. Nenge wa me a wu hanyisangi hi fire kumbe anointing water or anointing what just because swi tirhele we me swi fika swi nga ni tirheli. It doesn't mean ku it has to be war between. It doesn't mean ku fanele ku va na ku jajana in between. No. I hlamusela swa ku tala Mthimbani. So guys, mina na xivutiso eka n'wina, especially ma kreste, ku ri xana swi hoxeke kwihi hikuva munhu a ya pfuniwa engangeni na loko a ri na xiyimo? Yes, na mina guys ni vulavulaka na n'wina ni mukreste hi ndlela leyiwani. Na swi tiva ku ri tanihi vakreste hi na ti-beliefs ta ku consulta mimoya ya swikwembu i xidyoho mahlweni ka xikwembu. Tanihiloko rito ra xikwembu ri karhi vulavula eka Exoda ku ri u nga tshiki u gandzela swikwembu swo hava. Loko hi karhi hi hlaya ebuku ya Exodus chapter 14, hi karhi ya hlamusela ku ri hi nga tshiki gandzela swikwembu swo hava. So mara eka situation leyi ya Mthimbani hlamusela kahle ku ri i yile vafundhisini, i ringetile ndlela ya xikwembu ku ri at least vafundhisi va kota ku va n'wi khongelela, va n'wi pfuna ehenhleni ka xifula lexi xa yena lexi a xi n'wi bihile. Then a nga kuma ku pfuneka. Vafundhisi va ku tala a nga ringetanga mfundhisi wun'we, mara vafundhisi va ku tala va tsandzekile ehenhleni ka xiyimo lexi a ri ka xona until a ya tin'angeni, tin'anga ti ya n'wi pfuna. Ivi a swi veka kahle Mthimbani ku ri tin'anga teti hi ti criticizaka to ti tirhisa misinya leyi nga byariwa hi xikwembu ku va ti pfune vanhu. So guys, me a ni la ta tiva eka n'wehe, especially ma kreste, mara me hi ku twisisa ka me mhaka ku jajana a hi yona guys. Munhu un'wana n'wana i hanye vutomi bya yena leswi a swi lavisaka swona, because loko sweswinyana yo hanya hi ku jajana hambi ku ri wona to ti-mistakes ta wena. That's why hambi Bibele itself loyi a nge Mthimbani i wrong ku va endle swilo swa so,
a sungule yehe na yehe a ti jaja hi the same bible leyi nge u nga tshiki u jaja swi vula ku ri na yehe i wrong hikuva a jaja Mthimbani ene laha misaveni a nga kona loyi a nga perfect. So me hi ku vona ka me ni vona wonge Mthimbani a fange yehe a huma evanhwini ivi a ti hanyele vutomi bya yehe. If yi lave ku va n'anga it is his life, a nga fanelangi a consulta ka munhu kumbexani a lave ku approviwa hi vanhu ku ri swa kahle kumbe hi swa kahle. Yehe a ti hanyele vutomi bya yehe a hume vanhwini. Me ni vona onge hi leswi swi nga ta n'wi pfuna sweswele. Xilo xo sungula lexi u fanele u xi tiva evuton'wini i ku u nge swi koti ku tsakisa vanhu hinkwavo, sweswo swi impossible. Va koho vanhu lava nga ta tsaka Mthimbani va n'wi tsakela, va koho lava nga ta va nga n'wi tsakeli, ene it's a must ku ri swi va swi ri hi ndlela yeleyo hi ku hi laha hi le misaveni laha. Xin'wana xa vumbirhi i ku leswi vanhu va ku tekisaka swona u nga pfuki u ve u depende ka swona kumbexana u ti byela ku ri u swona a wu swona wehe u leswi wehe u ti byela ku ri u swona. So xin'wana xa koho xa vunharhu lexi munhu a fanele a xi twisisa laha misaveni, as long as u karhi u hanya u nga endli swilo ku ya hi mavonele ya vanhu. Endla leswi we swi ku tsakisaka, swi tsakisaka mbilu ya wena ene u tlhela u va u ri comfortable hi swona. Thank you so much for watching guys. Please subscribe if I was a subscriber. Hi ta hlangana ka episode leyi landzelaka.